Pamirsa sawetara margi pendakian Gunung Agung sampun ngawit katutup. Margi pendakian sanes sampun ketutup rauh mangkin inggih punika ngelintangin Pura Pengubengan Besakih, Rendang saha Pura Pasar Agung Sebudi Selat. Penutupan inucap ontah lanturang surat edaran SE Gubernur Bali sane ngerarang prekrama pendakian santukan gunung ranjing kawasan suci. Koordinator pendakian ke Gunung Agung jalur Pengubengan Besakeh inengah Swardana Mausang yening wargi pendakian lintangin Pura Pengubengan sampun metutup dawak tanggal 17 Juni warso kalih tali 3 likur. Penutupan inucap sampun kecupuin oleh petang dason 6 diri pemandu sane wenten ring jalur Pengubengan. Penutupan jalur pendakian punika rauh saking pikayunan kerama irika ring jalur Pengubengan. Kuentenan banner pengumuman kerencanaan pacang digelis kepasang santukan rauh mangkin kantun kekaryanin. Swardana Mausang yadiasun jalur punika sampun metutup nanging pendakian kantun side kelaksaneang pot perada wenten wisatawan sane maksa ngeruruh pemandu nanging sane patut kaelingin wisatawan punika sadia anutin samian ugar-ugar saking pemandu. Pot perada wenten wisatawan sane meparilaksana kaon paikatan dane nenten sayaga nanggung jawab. Eka Prananda Bali Pos Ngunengean.